Wanchumuriria gokwira sebirubo bya Chigosori asobono bunenchereyemo yogosira chitalanta magega gose ensemo ya masomo niga bogosoria ba GESUSU Raiders nigo batwara enkoyo yobosani na OASIS FC ase OASIS Raiders benyorero bubi bwa Chigorisato asebere na kuigura bene umuchango bogosira ETIMU ya GESUSU asensemo yenkoyo. GESUSU Riders ngiwapatia advice wale majamaa yetu wenye huko nje wenye tunatumia sana tunatumia bombe na hizi miadarati. Jaribu kuingia ground tuishi na hii maneno board inatumia kibizi kidogo twabwire tritu wanongo competitive GESUSU Riders tugambira no moyo alafu naba maraba libaresiko gali maybe batabwate gasi bakora bakona talents bakunyukinya sore namaru nengo basaba moche mutobwate sigaiga twakumupiro uya tunyoreko nyara twakira nirimbi amono ase mupiro rero asibanga twabate friendly gaiga na OASIS twanya tokobwa 3-2 so nago kigwejera mupiro wakwa umuchango babwate ntwa support abana aba bingo mudarete bwechae nabo koba the same way okini abana baito talent Tugendera teigo tumokogenda abantu bo OASIS mweba GESUSU stadium mweba Raiders mugendera nakoboya what is the cost ya uniform wage wana wende kana kubeka yero tate baje wekere